Fish race. Yeah. First race. Yeah. First ever. Yeah. How do you feel? A bit nervous. Yeah, especially because it's wet and where I come from it's all super All dry. But it was a lot of fun already in practice, so looking forward to it. Yeah, it's my second time here in Petsen for the race, and yeah, it's the same condition than 3 years ago in the Enduro World Series. Yeah. But it's gonna be really fun. In the Yeah. practice, I enjoy a lot, and now same, but a little more gas. Hi Anna, how did you do on the stage 1? Pretty good. It's super slippery but fun though. Much pedaling also. Really hard, harder than expected. Thank you. Pa bilo je kar v redu, no, par napakic, koliko je mokro, pa nisem lih poznal proge, ne. Tako da bili sta dve taki napaki, da sem se kar ustavil, drugače pa kar zadovoljen, pa kar solidno odpeljano. Tukaj je držalka svina. Kaj fante, kaj pričakujete od današnjega dneva? Upajmo na čim boljše. Na čim boljše? Ja. Kaj, kaj dežja se, kaj bojite? Ma ja, je mokro, ma pač flow in bogato. Kaj ti kaj? Ma meni ni problem dež. A bo grip? Ma gripa ne, mislim odvisno ki rejli. Tudi če ga ni, važno je da se fuga. O, zdravo. O, senc. Kak je? Ej, pa fajn. Kakve so razmere? Pas ne smeš, pa si dober. Spurat na easy. Drugače pa zabavno. Super, fajn dirk.
Jana Dobnik. With Persia, Gabriel Toralba, Yannick Vogt, top 3 men of Black Hole Enduro.